יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, לוחמים במערכות העם. Menteri Agama Israel, Michael Malkieli, memprediksi jumlah korban tewas di pihak Israel akan membludak jika terjadi perang skala penuh melawan Hizbullah. Oleh karena itu, Israel mempertimbangkan menyediakan kuburan massal bagi para korban tewas. Hal itu disampaikan Malkieli kepada Channel 14 Israel pada Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Malkieli mengaku, pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah hal untuk menghadapi kemungkinan perang besar di utara. Termasuk jika nantinya Israel menghadapi kekalahan melawan pasukan Hizbullah Lebanon. Malkieli mengungkap, pemerintah terlalu sibuk dengan strategi perang sehingga melupakan hal-hal sepele. Menurutnya, memikirkan dampak konflik di masa mendatang juga sangat penting. Dikutip dari Al-Mayadin via Tribun News, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024, Malkieli membeberkan bahwa Israel bersiap menghadapi kemungkinan terburuk imbas perang skala penuh melawan Lebanon. Pihaknya telah mempersiapkan kuburan massal bagi para korban tewas dari pihak Israel. Pernyataan Malkieli muncul setelah pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, memberikan ancaman keras kepada Israel. Pada pernyataan tersebut, Nasrallah mengaku tidak takut jika Zionis menyerang wilayah Lebanon terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki sejumlah senjata canggih. Pimpinan Hizbullah itu menjamin tidak akan ada tempat aman di Israel jika perang skala penuh benar-benar pecah. במערכות העם. ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.